Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kari madaligi adumba nushiri babayan maka chatra poina mahaki nushiri babayan mate maka tajur badu mayamda amuk manipur handok sabani mahaki asembo authentic oiba bayan video sigi description gi link ti orngani aduda dum sanga mahaki hindi gi bayan chutum tabiya ko asumna nushiri baisna sun maulana kari madaligi mahaki bayan da fasaba bayan ma sumna yauri nongma koigi Yahudi ama kamani iman purokhiba haibagi matangda yamna nungsiba wakya mani tabe haba wakya mani nungsiba islam sangamdi khogi puning da iman da chinchina bhona se amadi haijagriba kutima se khogi amal da on thokpa yana bai khogi thamoida adum mami mata ba ngbo isno allah na khoi punamak kokthokpi ba sam thokpi ba manung chalan bi so isna asunda nungsiba islam se allah ke rasul sallallahu taala alaihi wasallam ya amna rahmatul lil alamin ikhoi punamana khangi adum nabini mahakna saba mayam phamalaga dumaina mazba ama mahakna bayan se piraga leiringai timing amada ko nung sirba snawsing adumna utni haitare ut ama yamna solaba mapangan solaba ut amada adumba yahudi edi iman purokta ba adumba matamduda sahaba Allah ke rasul manakta sanga ami aduga muhammad kadai sallallahu alaihi wasallam muhammad kadai hairaga leiriba mayam aduna ishara to bude lai rasul ya mangda leire habdagi mahagna Allah ke rasul hadi muhammad entoraga ni mayam gado intho maga haitare ko hadi muhammad ki mana yauda yadi haibagi monga mahak hatu tu sanga ami nushira bisna sumna Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi alamin Allah sangwana ahan wera mi edu ehtaram tawbaga lodana mahaki manakta yoksala ami amade ahanduda hangami ahanduda hazrat nangi kari tarkar lebuno nushira bisna Allah ke Rasul sallallahu taala alaihi wasallam da hariba ahan yahudi duna nushira bisna asumna hairaklami Muhammad nangna solo iba kalima ai sukson solo Muhammad nangna solo iba kalima ai sukson solo nangna iman puro harso ai subu puro Taubutabu nang Muhammad ni nang Nabi ni na nasana haizabanina nang se adugi matik phayen so aina tai aduna aigi chatliba aina tungi ud ase adugi matik sole mapangan ju sole yaudre sat pe yadre aduna ud mapangan kan bam piusi Allah ke Rasul sallallahu taala alaihi wasallam rahmatul lil alamin te khoi wadi nung sir baisnaw sin ikhoi ordi ngo kali no bhai jo betai mi chakro yare hai ne adubu nung sir baisnaw sin Allah ke Rasul sallallahu taala alaihi wasallam adum rahmatul lil alamin te mahagna Saba mayam aduda asumna haiglami saba sing hairiba kari asida laiba hujuk laiba hanna sida adumba ut ama piba ngambada ma Allah taala na adugi badle jannat pibo isno na haibida gi musira bisnaw sing timing aduda hazrat ubada bin samit radiyallahu anhu adumba yamna saba ma phok agolaga lag rasulai gi utni ani lai ut ama mangonda pire na haira ga musira bisnaw sing amadi musira bisnaw sing adu matungda saba aduna hazrat ubada bin Shamid radiyallahu anhu na yamna fazaba mayamda sumain hame hairakla minung sir bisnaw sing kaya ada hongraba sodano utni gai adi ai ud asi chakraga janat alana ai gidam tapibire na sir bisnaw sing asunu ud ani khaglai bida ama pithomi nung sir bisnaw sing moigi adum batahe dil doi khoi khan thaningai oinga si crorepati kale officers kale amadi mai maki income la ko jariya yam le adu masjid ke dam madrasa ke dam ta sikima puthong daba Karorpati kaya lai tabus nati ko nung sir bisnaw sing adu moigi adum ba pocho ko tamsai bani asumna nung sir bisnaw sing hazrat ubada bin samit na ud adu pira madungda mahak ki ud adu mayum di pura aga pinare amadi mapanda hadi moigi phami badugi mapanda ud adu mangon takpira me ko aduga ma ma chenchale kana chenchale Allah ke Rasul de adum hanagi bayan adum tawra mayan da takpiri tambiri ka wari libiri timing du haiba yahudi do amchanga me haiba yahudi do amchange aduga amuk hairami Muhammad ai nang utpire yare ai ge awat pam sulai disinais nang iman puro nang ma solo nang kalima solo tawtabo ai awat pam gulai disin ada Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin te hayu nang kariya pamno haida ai phi khar pamis phi adudagi hairiba duda Allah Rasul sallallahu taala alaihi wasallam na nungsir basnaw sing sabada saba sing ahana sida phi bangam bado Allah taala na mahaki kabarda jannat ki libas jannat ki adumba fizol bina bigani inshallah na Allah ge Rasul sallallahu alaihi wasallam na dua to biram nungsir basnaw sing asumna sahaba ma khudak tahgal min nungsir basnaw sing subhanallah Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu hairiba hazrat Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu si phok awgalaga mahana Allah ge Rasul aigi phi manga truk zor le adu zor ba mangonda ipira ge nung sir bisnaw sing haira
asuna Allah Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam na hairiba phi adu laholuraga ahana du pirami amadi ahana duna ut adu da phi ado ut ki manga adu da punsalamaga yansalamaga amuk changa ga Allah Rasul ai awat pam sulai ai nang nama solo su solo nang ni ibadat to su to roi nang na kalima solo su solo to ai ga awat pam sulai re Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam adumba sehre da kitang ahong amla ami nungsi ba isna sing haidi ma ai Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na ko saudi ga sun chu isna adu maina nungsi ba isna sing haire ko Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na e han adu madi ai ngamoy na hairang adu madi ai ngamoy kay no ai isama ai numi humni sure chak chaba phangdana lairi ba duga saba singji kana su paisa pai biaw de dum dig laira ba moi bo da no ma yiro di tan amma chara ani gi chara na ma phangda ba ayam bani khumlak lamin chirbush no hair ba timing aduda Allah Rasul laiti haring ai timing duda ahna duna pida biya de nang di Muhammad ni nang di Allah nabi ni na hain ring timing duda Hazrat Salman Farsi radhiyallahu anhu ikoina adum sahaba nu sirba sahaba magi maming tabe ikoina phangi mahagna nu sirba islam lai banga maktab dagi ahna sida Allah nabi gi izzat ka sawal hai na hairaga iko ummat iko gi izzat ka sawal hai nabi amagi izzat ki sawal hai hairaga mahana pining badagi mangun das lai tabun sirba islam se mahana Hazrat Salman Farsi radhiyallahu anhu na dum na chelak laga yung khudi makta tan lai ba chani khalai ba chani khalai ba ni bikhari ni raga question timing adu sum phangtamna sum chalakona ikhogi ima Fatima radhiyallahu anha ikhogi Nabi Muhammad Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam gi machanupi gi yum yawraklami Hazrat ima Fatima radhiyallahu anha machanupi maming yum di yawrak matungda e Fatima adumana Allah Rasul nahakina ipa ikhogi punok na Nabi asumna wari je was tor leing time the wari dastan punok lirami adu da hariba Yahudi malai man sum haibdagi ud ama pire phi ama pire adubo hujik ma chani ngai leite hai adu chana bi kus intizam ngambra haibra Fatima na ai gi abai bo pire abado adugi numi humni chure abana chak charak tri badu machanu pi ngone de karai de chalinga le de khul nushirbeishnaus yam khanta se nushirbeishnaus in jana punamaki nupi khudimaki jana ki sardar oi dori badu na azuna khumagam ai ipagi manakta chak numi humni de leitra ga machanu pi ai ngonda karai de gi chak nushirbeishnaus in kitne ai khoi gi damakta kayam yam sabar tor me khoi gi damakta kayam yam ummat ki damakta awaba kya khangami harau ba jannat gi libas kya lakhi mogi jannat gi chana kya lakhi adubo ama bo logdabida ibadat ta adigi aigi umad yam laire ko Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam khud numi mari mini mangani saksa dana dumana len ki chubisnausi ko dua ma khatak dagi jannat gi aw logthab ngam Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam adubo umad ki namak ta khangki khoi su khangsi nushirbaisnausi ngasumna Hazrat Fatima radhiyallahu anha ikoi ima Fatima na aingonda kaimta dilaite e Salman Farsi nang site khitang to ai iliba fi se ai iliba fi haitare ko nusir bisnaw sin dupatta sai lok thorake dupatta matam no fi se dum tik tanglang min nusir bisnaw sin fi sit bazar ai aman ba ko yon ba sit matam sita ko factory edo dalai tam fi gi magun dum tik lai aduna nusir bisnaw sin asumna mapun sida parda gi damakta ikoina ta khraba adumba wakya ko nusir bisnaw sin adumba lagi machanubi Fatima Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam gi adumba Matanubi gi adumba iman gi adumba parda gi khode takraba ima Fatima na nusir baisnaw sing mahaki illiba fi ko nusir baisnaw sing dupatta adu Hazrat Salman Farsi da pithora aga Salman Farsi na ihtaram gi sata fi du lawra bazar kana chelakla nusir baisnaw sing haire matam adu da fi olaga manba fi loksalaga ikoi gi chana ngai pi ri ba mi sate kana sunate Yahudi ni mahaki mamin se samun ko rami nusir baisnaw samun da mana e samun nang fi si olo adu ga chana ba tan khar piu ai athu ai chatabiya desmaina mi masalam hobe mehman amagi damakta ne nusir bisnaus hairiba ado samuna khamang me nusir bisnaus samuna hairiba sina dastana do nabi gi machanupi gi adumba iman di purak tribni adu nabi gi machanupi gi adumba dubata adu onba la is khangbadagi samuna dum kapi nusir bisnaus hairiba samun do iman purak posnate ma yahudi ni nusir bisnaus yahudi sina musalman gi matakta adu matik yekna boina matam du de suhana khalam nusir bisnaus adubo adumba nusiba adumba iman gi wakya sila ko nusir bisnaus Hidayat alagi Allah kata nabi bangam me khona bibangam de khoi gi by force ta hidayat lagadab nati nusir bisnaw si bayan tari bokudi mang khoi by force ta thamoi da kalima thamoi da iman thamoi da thaja bai Allah kata nabi bangam me mi amata nabi bangam de aina hair baina sungam de aduga tari ba masamaksu bayan sitare na hita iman ma thamoi da nur hapangam de Allah kata ngam me madu khoi gi adubo tari ba sa amal da purok na khoi dua tawsin inshallah sumna samuna kamna laibadagi mahagna Hazrat Salman Farsi na samungi adumba saganda sumaina paire aduga nusir sinaw sing adum paire samunang kitang thu beadra khasal olo ai hadami ngai hore na haibadagi ai nangonda
कसम अमा चागे आई अल्लाह की कसम चारगा हाइरी आई तौरात नुसिरबा इस्लाम सिंह खुनपुन ताई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमाना दा को नुसिरबा इस्लाम सिंह तौरात को लाइक अम लाकी खुद कुरान लाई बाइबल लाई सुमाइन मतमदुदा हजरत ईसादना इखुगी इंजिल लाई अदुमाइना हजरत तौरात से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा लाकी लाइक अम मतमंगी नबी दा लाकी अदुना नबी मोइना फॉलो तवे इंदी खंजरे नुसिरबा इस्लाम हजरत मूसा की अदुबो मोइ तौरात दो आई पारमी तौरात अदुदा ई ममदी आखिरी पैगंबर आएगा पैगंबर म लाकनी महाकी मचानुपी से कईगुंबा गेर अतोप मी चाक लामगीदमक मागी मचानुपी की दुप्पा ताप योलगा पिजरखनी हाइबा पोत से अइना आइगी तौरात अखोगी तौरात थारकीबा लाइक अदुदा अइना पाबदी यावी अदु ngasimak adugi adu aigi manjar si uba phange adu suksoi chodena masi nabi asengbo oigdabne hairapudagi nusirbis nausing ai na hakim muhammad ki sahab ki manakta pubiu ai iman kalima soladabne hairaga samun na nusirbis nausing magi chana batando puraga pairaga nusirbis naus Allah ga rasul sallallahu alaihi wasallam ki manakta hairiba salman farsi amadi samun chana batan khar pura chilakla nusirbis nausing Allah ga rasul sallallahu alaihi wasallam ki manakta asumna changakpada ngasai gi samun aduna nusirbis naus yahudi aduna Allah ga rasul hek uba matamda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ga rasul pada mati sabak na sulitin आखिरी पैगंबर चुमेना लाउर चेंसलक उबदा ngसाigi chakla me hariba yahudi amadu sule pagale rami amadi tandu ubda mahadi tandu chaba horami nusirbis naus amadi sumam dan Allah rasul sallallahu alaihi wasallam da kari manjar no haibado ngsaigi salman farsina wari du tam matam sida Allah rasul sallallahu alaihi wasallam o khuna kabam nusirbis naus Allah rasul Allah ge nabi kapi amadi nusirbis naus leiri wasaba me hamsu kapi ko adumaina kapaga leiringai timing sida adagi samun dusu iman puraba timing duda ngasai chak saraga ngasai ut chu lograba fi chu lograba chak chu chari banu sirbe sinau adugi nupa aduna karina noi myam na khane do ngon explain do biu na haibadagi nang Allah rasul sallallahu alaihi wasallam subhanallah sari do hana lusan ko di mutungda tambi ga haibadagi mahana chana sarami be bod adu thammaga ai ngon da explain am da to biu na haibadagi samun na oina ngasai gi yahudi ni haiduna kapaga wari dulira sumaina Allah rasul sallallahu alaihi wasallam machanu pigi खुदई अखोगी फी इलिबा फी अखोगी दुपतादो योलगा नंगी चाकनी पुरे इसेन हाइबदगी अदुदगी महागना माना लेखलगा हाइरिबा अहनसना लेखलगा हाइरकलामी आइगी जरियादगी सामुन नंग फाउदे ईमान पुरा अबनिना या अल्लाह आइगिना नंगोंदा थाजबा या अल्लाह नंगोंदा आइना थाजबा दुगा नबी सिदा आइना ईमान पुरा पसिना कदगुम चुम्बा तारगदी नुसिरबा सिनाउ सिंगुन दाबियो कुजगी अहन चाकसारिबा नसागी उदनी बुलाइबा अहन दुना हवलगा आसमान दी यंखलगा आसमान अखोगी अतियास दी यंखलगा हाइरकलामी या अल्लाह आइना नंगोंदा थाजबसिना चुम्मबा अदि मांग लेबिबा मुहम्मद इजना आखिरी पैगंबर ओइरबा दुका आइना सोंदोरिबा कलिमा सिना आइना सोंजरिदोरिबा नि पुरखदोरिबा ईमान सिना असेंबो ओइरम बतारगदी या अल्लाह आई खुजेमा मोत पेबियो ना अल्लाह खुदक माना दुआ तोरा नुसिरबा सिनाउस आई खुदक ताई थवाइ लंथोपियो yengna yengna Allah ke rasul sum hakonda yengi timing adu da Allah ke rasul sallallahu alaihi wasallam ge kande adi sagan mapa da nusirba isnau sing lemna hariba hana da kudak ta turak lam yam di machinda asvedon la ilaha illallah muhammadur rasulullah to da matik sabal Allah nak na tan kana sulai de duga muhammad maga lebi muhammad se na ke aseng rasul ne haram laga thawai du thakira min nusirba isnau sing asuna nusirba isnau sing iman ama purak triba mi ama na matam de iman ama purak na bukhonam da kayam yam na dumba aseng ba wakya ama akhlaq ama kya hamsang ge dubai khuding asi yumda lain ai gi mai pa gi barkat ta ge ai iman phange na khoi adugi achetpa adugi akiba adugi importance khoi ama phukangte adu nungsirba isnau sing pai khoi paisa memam tali paisa mem pai re duna thangnari ba madrasa gi din gi सोथौरबा चाक लामबा मधु मुसलमान ओइद्रसु आइ नुसिरबा इसलाम चाक लामलबा कनागुम्बा नत्रगा लेरमेबा लंबीदा लेरमेबा हुई हम तो हुइना हम तोरसु मधुगी करी प्रॉब्लम लै हैबे कोइ कनाम त खंतते जस्ट इखोइ खोइगी लोसल हौदब यादे हैबा गक्तने अदुना नुसिरबा इसलाम सिंग जन्नत इलाइ लाइन चगदबा नते अदुना इखोइ तयारी तौसी आखिर किदमका तयारी तौसी अंगम्बा खरा पांगन ngambana pangana नुसिरबा इसलाम सिंग पैसाना ngambana पैसाना वाहिना ngambana वाहिना अदुगा इखोइ असेंबा अफबा असेंबा लंबी रास्ता दु चलगा अल्लाहना अदुम्बा आखिरत की कोई चिंगी मरु खुदिमा की हिसाब लोगने है बदु कीसी अमदि कबर की अदुम मंजर अदु कोई हिसाब लोगने है दो कोई हेक्ट फुमेने कोई हेक्ट सीरेना फुमलो सिंगदम नते टाइमिंग दु कोई हगुल लगा कोई दा वहंग पाकुम तौबगी अकीब दुगी दमक्तनी कोना नमाज सोलगा लादा अया ला दुगी अमम बाकीबा गी कोई सजा दुगी अदुम पनिशमेंट दे कोई आपियुने कोई नमाज सोन बंगाक्तनी हाइबसे कोई खंदबग लोने मत मंगागी नमाज सोनसी उदि अल्लाह दा मतम सुबत तो बातौसी अमदि अदुम साहबा सिंगी ईमान अदो अचेत पदो नबी ना हरम बपोत अदो कोई indama ngamnaba ngamdrasu ngamnaba nusirba isnausi ko honasi mamdi khoi adu hona hudaba taragadi khoi gi mangda lakadaba se afaba ama pu oiroi aduna laknaba kokpi bangamba mapu Allah ne haibasi thajabul wadana dosanjage assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh